dem kemuliaan ras dem kekelangan. Iteruh perkuah hati du Bapa ikatakan kami bujur manban. Sebab kejap kami tuhu-tuhu bekas penemani du kegeluhan kami. Ibas kami mentasi wari-wari kami sada mingwenda. Sekubas paksa jam enda pe Tuhan, kam tetap nemani kami. Mereka gegek simbaru, semangat simbaru man kami. Maka banci kami reh kurumah du sibadia enda kerina Tuhan. Ate kami Tuhan ngelakokan kebaktin kami wari enda. Pengarapan kami Bapa. Ibas wari minggu enda. Kuasa du sirdahin di rumah du sibadia enda. Guna mimpin kami kerina. Gelah Tuhan kebaktin kami wari enda be. Banci badia arkiteken kampe badia. Bapa di surga ertoto pe kami. Nangdangi kerina kami si muat bagin sir tugas ibas wari enda. Song leader pemusik si ngogekan kata penaruh. Bagi peras si maba kebaktin kami wari enda. Tuhan si mereken peman kami keriakan ukur. Terlebih-lebih kini teken si pagu. Bagi peras kini terukan ukur Bapa. Gelah kai silakokan kami warienda. Kerinana guna kemuliaan Tuhan saja. Jenari Tuhan, itotokan kami pe kerida ngawan perpulungan du. Si ikut ibas kebaktin kami enda. Tuhan si masu-masu sakrina. Tuhan si mereken pe manbana kerina keriakan ukur. Gelah ibas ngikuti kebaktin enda pe. Tuhu-tuhu malam dengan meriah piatena kerina Tuhan. Jenari igejapna kuasa Tuhan. Sirdahin nandangi ia kerina si mimpin ia. Kesaksi badia Tuhan. Gelahna Tuhan ibas ngikuti kebaktinan dape. Malam kal atena kerina. Bapa i surga tertoto kami Yesus. Nangdangi kemahandu si pakendu. Guna ngelai kam. Ngelai kerina perpulungan du ibas warinda. Tuhan sinura pisah. Alu kuasa Tuhan i surga nari. Pakai kemahan duenda. Alu kepentaran du i surga nari Bapa. Gelah tuhu-tuhu Bapa. Ibasya nahkan katandu kari. Nahkan surah-surah Tuhan. Surah-surah Tuhan sajalah si ipake kena. Ula ipake na akal pikirna. Tapi rencana Tuhan sisah kena. Man kami kerina si megikan katandu ibas warinda. Enda mau pengharapan kami Tuhan. Itotokan kami pe Tuhan. Nandangi ruangan si pakai kami dah, gedung si pakai kami dah. Tuhan si kuasai sakrina. Alu kesah si badia. Gelah tuhu-tuhu. Kuasa du si beline Tuhan. Mereka keriahan man kami kerina. Enda mau pengharapan kami Tuhan. Kejap kami maka melala kal kekurangan kami. Alamidu kami ibas salah ras lepak kami. Gelah na tetap kami mentunggung tersembah ras muji gelar du saja. Ibas Yesus Kristus roh kami ertoto man badu. Amin. Mari dage sebagikan kata pengalau-ngalau ras kata penaruh. Turang rasinina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku selain Tuhan katakan kami menjuah-juah ras laman wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelkan kami siskilena dengar rekebakti nebas gereja tenda ikatan kami menjuah-juah kerehendu nabahi kerahan man banta kerina. Kata penaruh turang rasenina minggu enda minggu epipania si pempatkan ija kemudian dibata tridah ibas kegeluhan manusia kita enda surat ni Kristus si idilo gunan sedahkan kemudian dibata arah perukuran pengerana pedahin ras perpahananta nangdangi teman-teman manusia kita ipahaga dibata alumakekan kita selaku pribadi bagi perpulungan jadi inganna encibalkan pasu-pasuna.
Dengan jadi dalam di bata mereka pasu-pasu mandoni enda. Mari dage kita sembah mandi bata ibas kebak tinta enda. Mata perpulungan nasaban Cina, mari rai duaras kita kerina tedis. Guna naruhkan seran Tuhan mengkat kudas mimbar, rende kita sipuji Tuhan. Si benakan kebak tinta. Ibas gelar di bata bapa sinepadoni enda alu kini ulin. Ibas gelar anakna Yesus Kristus singajarkan kekelengan man bandu. Ras ibas gelar kesah si badia, sinuratkan karena peraten di bata ibas pusuhndu. Meriahlah ukurndu, singidah kemuliaan di bata ibas geluhndu. Jana sin cidahkan kemuliaan ibas kegeluhan si tep-tep uwari. Damilah si kerajangandu, si rendahi Tuhan. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Lias Athena ngajari kita nadingkan kegeluhan silangena ate di bata rasura-sura doni. Gelah geluh kita engkuasai dirinta. Bujur dengan si sembah di bata alu kegeluhenta idoni enda. Amin. Erpalaskan kata di bata enda mari si puji Tuhan kitab dendenta nomor 300 siwah ayat sada ras 2.
Mahamat perpulungan kundul kam. Pujin mandi bata simreken kemulianna ibas manusia. Kemuliaan di batanta teridah ibas kerina tinepana. Iatan kena pe kita ngaloken kemulianna. Erkiteken mahaga kal kita ilebe-lebena. Terpujilah Tuhan rasa lalap. Keleng ate di batanta teridah arah Yesus Kristus. Silam pertahankan kini hagan ras kebayakena. Tapi ipahagana kita alu keterukan ukur. Kemusilan ras kematenna. Terpujilah Tuhan rasa lalap. Kelang ate di batanta teridah arah ia makeken kita jadi dalanna. Nahkan pasu-pasuna mandoni enda. Terpujilah Tuhan rasa lalap. Kinata kegeluhan manusia. Ngingat kalang ate di bata simpahaga. Sinagu-nagu dengan sinabusi kita. Marilah si gargari pusuhta ilebe-lebe di bata. Paksa tenang si benakan. Oh Tuhan, kemuliaan dulanai teridah ibas kegeluhan kami. Biak-biak si mahuli singgo isuan kendu bas kami laturah. Perbahan kami lanai nuduhkan kami anak-anak ndu. Oh Tuhan, ngaku kami karena kesalahan kami. Alami min salah kami.
Kegeluhan kami si dem alu biak-biak si jahat, nalukan biak-biak si mahuli si inggo isurat kendu bas pusuh kami. Gedap kami ibas dosa si erbahanca kami biar, jumpa ras kam selaku Bapa. Megati kebiaran ngeliami kegeluhan kami, serko ibas pusuh kami, si erbahanca la terbegi sorandu si ngelebuh kami, mulih kempak kini ulindu. Oh Tuhan, aku kami karena kesalahan kami, alami min salah kami. Oh Tuhan, alamilah. Oh Tuhan, alamilah. Oh Tuhan, biarkan kami jalani doni sebagenda beratna. Segedang wari kuskas kami guna kebutuhan kami. Sirbahanca lanai dat kami keriahan ukur. Kesibukan dahin kami, erbahanca lupa kami karena kewajiban kami. Cidahkan tempasdu silit ibas kami, ibas perbahanan kegeluhan idonieda. Oh Tuhan, sampati min kami. Selaku anak-anak gereja, kami pemegati lan cidahkan kemuliaan Tuhan. Usurun kami italukan kini ngudan kami, sidem alu sura-sura doni enda. Kini ganjangan ukur kami, encedai kini terukan ukur si enggo icidah kenduman kami. Sirbanca geluh kami, lanai mengharga. Tuhan, kelengilah kami. Paksa tenang si benaken. Paksa tenang godung. Guna toleng gejapkan dosa-dosanta, rende kita, kitab dendenta nomor 200 siwah, ayat sada ras 2. Berbulungan bersadalah, ikutkan pedana, kaki ditegakkan.
Perpulungan tediskam. Selaku persuruhan di bata aku nahken katanaman bandu singaku kendosandu nina. Marilah kam kerina, mulihlah man bangku. La atiku kam geluh ibas dosa. Kam anak-anak siku kelengi. Tedah kel atiku kam rehman bangku gunangaku kendosandu. Gelah banciku bersihkan tempasku silit ibas kam. Bagi aku ndube nepakam. Ibas kam enggong aku kendosanduku alem mirasku berikan mulihi kepercayaan man bandu. Ku salihkan kebiarendu jadi keriahan ukur. Amin. Erkiteken dosandu enggo i alemi. Mari si puji Tuhan. Kitab Dendenta nomor 260 siwah ayat sadara si peduakan. Perpulungan kundul kam. Genduari sepak sana kita ngoge kata di bata bagin si pemena. Si tersurat ibas kitab Keluaran 24 ayat 12 se 10. Keluaran 24 ayat 12 se 10. Kata di bata enda iogeken kami secara tunggal man banta kerina. Musa idatas dalang Sinai. Nina Tuhan man Musa. Rehlah kam kudatas dalang jumpai aku. Gelah sanga kam ije. Kuberikan man bandu 2 lambar papan batu si isina kerina undang-undang. Singgo kusuratkan guna pengajaran man bangsa Israel. Ersikap Musa ras juak-juak na Joshua. Jenari berkat nangkih deleng si badiae. Nina Musa man kerina pemimpin-pemimpin Timai kami ibas ingan erkemah enda seh kami mulihka. Harun rasur tading ijenda raskam. Maka segia. Silit perkara na siman cakapenken, banci isah kenduman kala enda. Lawas Musa ku dalang Sinai, janah lid embun sinutupisa. Tuhan reh ku datas dalang ibas terang si ersinalsal, man bangsa Israel. Terang teridah bagi api si gurlah ibas tampuk dalengi. Embun dai nutupi dalang 6 wari dekahna. Jana ibas wari si pepitukan erlebuh Tuhan man Musa ibas embun enari. Musa nangkih kudatas dalang
mengketi embun, ijeme ia tading 40 wari 40 berengi dekahna, seijenda kata dibata. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari, haleluya. Guna ngalokan kata dibata, mari ras kita ertoto kita. Jahwe Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Ibas wari si sendah o Bapa ngatakan bujur kami man bandu. I bereken du tole kesempatan man kami anak-anak endu. Guna banci mengikuti kebaktin minggu ibas wari si sendah endah. Igejapkan kami, oh Tuhan, kerina gegah dengan kesempatan si berekenduman kami endah. Rehna ibas kamnari. Kentisik nari, oh Bapa, ate kami ngalokan surah-surandu arah kemahandu. Mari Tuhan ngerana kaman kami, pakai pusuh perukuran kami. Terlebih-lebih perlengkapi kemahandu. Segelana kata si ipeseh kemahandu pe, serta nandangi kerina kami anak-anakdu. Bujur Tuhan. Ertoto kami, ibas gelar Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kata dibata si jadi bahan khotbah ibas minggu Epipania si keempat kenenda. Tersurat ibas kitab 2 Korinti telu, ayat sada se-6, ilanjutkan ayat 10 walu. 2 Korinti telu ayat sada se-6 bagepe ayat 10 waluh, kata dibata enda kari siogekan secara responsoria. Kami benaken ngogekan ayat si ganjil man banta, man bandu perpulungan kam ngogekan ayat si genap. 2 Korinti telu ayat sada se-6 bagenda kata dibata. Pelayan ibas iketen padan simbaru. Entah kin enda ertina ibenaken kami kamujikan diri kami. Perlukin kami surat pujin ibas kamnari. Entah pe surat pujin si mancidahenken man bandu. Bagi piga-piga kalak si deban. Kamkap surat kami, si tersurat ibas pusuh kami. Si banci ieteh dengan iyoge kerina jelma. Enggo terang maka kamkap surat Kristus, si surat kena arah pendahin kami. Surat ela itulis alu tinta, tapi alu kesah dibata si geluh. La itulis ibas papan batu, tapi ibas pusuh manusia. Si enda pang kami ngata kenca ia depan dibata. Sebab iblas kami erpalaskan ini teken man Kristus. Endala bongataken makalit kengasupan ibas diri kami jine. Tapi pang kami ngatakan si enda erkiteken kengasupan kami. Sirehna ibas di batanari. Ia mesir banca kami asup jadi sirdahin. Ibas iketen padan simbaru Iketen padan simbaru biak na lago biak tulisan, tapi biak kesah kap. Undang-undang si tersurat maga kematen, tapi kesah mereka kegeluhan. Janah kita kerina natap dengan pembincarkan sinalsal kemuliaan Tuhan. Alu ayo sila itu tupi. Kemuliaan sirehna ibas Tuhan nari mekesah. Ngobah kita reh dekahna reh muliana. Semaka kita dungna segambar ras Tuhan. Amin seijenda kata dibata. Perpulungan sini kelengi Tuhan shalom ras mejuah-juah man banta kerina. Ibas kesempatan enda sisahkan bue bujur man Tuhan.
Ikatakan kami bujur pe man bandu kerina perpulungan singgo mengikuti kebak tinta di tengah-tengah gereja anta enda. Bagai peman bandu kerina kekelengan kami si mengikuti kebaktin arah media online singgo isikapkan gereja anta GBKP. Salam sehat, tetap megegah, tetap berpengharapan ibas Tuhan. Kekelengan ni Tuhan ibas minggu enda si bengketi minggu Epifanias si peempatkan. Minggu Epifanias si terakhir. Biasana adi terakhir nih ngene lid pedah khusus si ate Tuhan peseh naman bantah. Adi sinan kekelengan ni Tuhan minggu sireh karinggo masuk kita ku minggu Septuagesima. Adi sinan kaikin erti minggu Epifanias enda man bantah. Enda hal si penting lebih guna sieteh ras-ras. 4 kali kita Epifanias, kai menda si enggo jadi ulih man bantah. Kekelengan ni Tuhan adi sinan erti minggu Epifanias enda, ertina emkap di bata petandakan diri man bantah. Adi secara sederhana banci si katakan, minggu Epifanias enda, adi ibarat kita ercurmindai, mungkin pernah kam kerina perpulungan ercurmin. Adi ercurmin kita, biasana dirita si tatap me bage. Tapi adi minggu Epifanias ertina dakam, pak sana kita ercurmin, di bata elit ibas curmine ertina kai. Di bata enggok petandakan diri naman banta, maka kita harus petandakan ise di bata man kalak si deban. Maka adi sinan, tema-tema minggu Epifanias singgo seh kita ku terakhir renda. Pertama lebih ipetandakan na isekin Yesus terang doni. Di bata emplim barui bangsana. Maka ikatakan naka, genduari man banta kalak site, kita menda pengikut Kristus si jadi bintang si ersinalsal. Maka khusus si bas minggu enda, temanta perpulungan kap surat Kristus. Maka enda mabai kita kubasada komitmen. Minggu Epifanias si keempat keneda mabai kita kubasada komitmen, maka kerina kita harus petandakan di bata. Kita jadi surat Kristus nandangi kerina kalak sinterem. Maka kekelengan ni Tuhan menarik ke tema si sehman bantai enda, sebab ikatakan na perpulungan kap surat Kristus. Engkai maka seh surat ikatakan kita. Kepekan kekelengan ni Tuhan adi sinendakam surat enda emkap alat komunikasi sinai segenduari ipake denga. Lah ketinggalan zaman. Nai nari segenduari kita memakai surat. Ipake sebagai alat komunikasi tengah-tengah kegeluhan ta. Maka ope denga mbarenda lit HP bagi zaman genduari enda dakam. Adi biasana, adi lit HP ta. Tedeh ateta sekala jelma. Tading lit HP ta, lit paket ta, lit baterai ta, lit kajaringan. Tentu go banci si tuduh kena te keleng tame bagai. Tapi adi naida kam, adi pakai surat kita, genduari kam du tedeh ateta anak tandai umpamana, 4 wari nari maka surat tandai, piah dung na tedeh ndai pe, enggo bene bagailah kira-kira. Artina kai, memang adi surat enda dakam, ope dengalit media elektronik bagi genduari enda. Adi surat mbareda dakam, lit kape merim-rimna bagailah kira-kira. Mungkin kam orang tua kami si mengikuti kebakti nenda ingat 2 di barenda lit kita pakai surat. Lit ia wangi mawar bagilah kira-kira. Biasana itu juga nandangi kalak si kelenga teta. Artinya kai biasana surat fungsina emkap nahkan berita. Nahkan sura-sura. Man kalak si ateta si peseh. Jana enda si ipake Paulus sueras bahan khotbah tawari si sendah ibas kitab 2 Korinti enda. Paulus atena empesah sura-sura man perpulungan. Maka ipakena alu surat. Maka adisinan Paulus enda ia megati kel nahkan sura-surana arah ia make surat. Maka 10 telu surat si ipesah nanandangi perpulungan. Biasana isi surat enda kekelengan Tuhan. Lid isina tanda krian ukur. Lid isina kendelen atena. Lid ka isina teguran nandangi perpulungan. Maka khusus 2 Korinti si jadi bahan khotbah man bantai basuari si sendah enda nuduhkan
maka Paulus sangana ia erbebe. Erkitekan melala kalak ngatakan salah benar kaisi ikatakan na. Maka ipesehna surat guna memperjelas nandangi perpulungan ipas pak sasie. Maka kaisi menarik si banci sinan kekelangan Tuhan. Maka kepekan Paulus senda empesah surat janah lid. Hal si menarik si banci sinan arah diri Paulus. Ia enggo jadi surat Kristus. Maka kai pelajaran naman banta. Adi sinan arah kai silakokan Paulus senda. Maka kepekan adi ikatakan surat Kristus harus ngit empelimbarui hubungan singgo ceda. Paulus la ipediat na hubungan na bagi saja retak nandangi perpulungan Korinti. Tapi ipeseh na surat sebagai tanda kita enda sadara rasa nibas Kristus. Manbanta kerina perpulungan. Pernah menda kita ikecewakan. Pernah menda kita lasiangkan sapih-sapih kegeluhan tan tapi ras anak jabunta. Kira-kira adi sangana kita lasiangkan kaingan silakokan kita. Si sinikan entah si pediat entah lanai kita nggit jumpa. Sebab pernah lit bagenda daka menda skala moria. Sangana ka andu ia la erkuan ras skala jelma. Maka jumpa pela atina bage piadung na terbabaka kunipina. Laya tenang, perkadai na pilanay sikap iya kapna. Artina kai, adi sinan ibas kai silakokan Paulus si baswari si senda enda. Selaku surat Kristus, kita harus baba perdamaian. Paulus maba perdamaian nandangi perpulungan Korinti. La atina retak hubungane, maka ikatakan na maka ia perpanjangan tan Tuhan guna nurikan kata si tuhu. Si peduakan. Adi si ogen da ibas ayat si pemenai katakan na. Entah kin enda ertina ibenakan kami kamujikan diri kami. Perlukin kami surat puji ni bas kamnari. Entah pe surat puji di si mancidahankan man bandu. Bagi piga kalak si deban. Ciri surat Kristus si peduakan. La perlu ndarami pujin. Paulus sendiri ngatakan sa. Labo kami perlu ipujikan. Padahal situhuna adisinan kegeluhan Paulus luar biasa kal ia enggo makekan kai silit ibas ia guna melayani perpulungan. Tapi kai katakan na kami la perlu pujin. Maka manbahan tapi kerina perpulungan. Adi kita melakukan hal yang baik, melakukan pelayanan Tuhan. Jangan harapkan pujian. Sebab adi kalak pe enggo ngelakukan si mahuli entah pe kita ngelakukan si mahuli. Adi bagi parfum dai dakam. La perlu katakan na aku parfum maka sitah ya merim bagi. Adilit parfum bas deherte mi sitah merim labong rana botol parfum dai man banta bagilah kira-kira labo katakan na aku merim ka aku nina la perlu katakan na. Ertina surat Kristus tidak perlu pujian dari manusia tetapi Tuhan cukup memuji kita. Selanjutnya ibas bahano genta. Lit 4 tokoh dai si ipake Tuhan. Musa, Joshua, Harun, Rashur. Enda bukti surat Kristus. Adisinan kekalangan ni Tuhan 4 na kala enda beda-beda kerina biakna. Adi Musa, ia jelmana tangkas ukur, tangkas kata. Maka ia dakam tupung katakan Tuhan, kamin mimpin bangsa Israel. Akulah aku ngasup nina, mis tangkas katakan na. Tangkas ukur, tangkas kata. Tapi ia ipilih Tuhan jadi pemimpin. Adi Joshua ia belu erperang. Harun, adi Harun ia belu ngerana. Labo ngerana ia tapi ngerana. Apa ika ngerana si sada me beda. Tapi Harun belu yang ngerana. Maka adi sinan dai bas bahan ogenta tupung Musa ras Joshua kudatas deleng ise si tading. Harun Rashur. Sebab Harun Rasurenda ia talentana belu ia ngerana menyelesaikan persoalan. Ati kami ngatakan sa. Jadi surat Kristus. Labo perban seri kerina talentata maka kita jadi perpulungan Tuhan. Tapi ibas keterbagaian tanga kita ipake Tuhan. Adilalit dai kapndu Musa ise kudatas deleng. Lah mungkin Joshua ngenca. Adilalit dai Harun ise kapndu ngerunggui persoalan pak sasi
Maka empatna dipakai Tuhan jadi suratnya, perpanjangan tan Tuhan, alu erbagi-bagi talenta ras pemeteh. Maka man bahan tapi kerina perpulungan. Adik kita ipakai Tuhan jadi surat Kristus. Tentu alu erbagi-bagi talenta yang Tuhan pakai. Tetapi erpalaskan bahan khotbah tawarisi sendah. Pesan kini tekan singgelo ibas kita. Sueras temanta perpulungan kap surat Kristus. Marilah man banta kerina. Pakaikan kegeluhan ta. Pakaikan kai silit ibreken di bata man banta. Jana mari belajar bagi Paulus. Guna kita ngelakukan pelayanan ini, labo gelar ta si terpuji tapi gelar Tuhan ta. Enda kata di bata si sehman banta sehat mejuah-juah kita kerina. Amin. Mari ras kita ertoto. O Tuhan Bapa kami, isahkan kami bujur man bandu Tuhan. Kami kapkan surat Kristus. Kami perpanjangan tan Tuhan. Si ipakendu i tengah-tengah doni enda. O Bapa, mari kamlah sim pengasup kerina kami anak-anak endu. Ngasup kami jadi surat Kristus. Ngasup kami petandakan i sekin di batae arah kegeluhan kami. Maka o Bapa, amin na kemahan dunggo ngading rana. Tapi te kami kuasa kesasi badia sing geluh ibas kami. Empengasup kami. Guna banci makeken katandu ku tengah-tengah kegeluhan kami. Bujur Tuhan, ertoto kami, ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Perpulungan ni Tuhan, kedua risa paksana kita ngelakukan persadaan sibadia. Guna nutup pekan kebaktin pelayanan singgo silakokan di basada minggu eda. Arah lakon eda pe ate Tuhan reh ku tengah-tengah ta. Gelah erteguhna persadanta ras iya. Bagi si tersurat di Basada Korintus 10 ayat 16 10 nina. Asup si inem lau anggur tarik calung singgo ipasu-pasu alu ngatakan bujur mandi bata. Makin nuduhkan maka kita dat bagin ibas darah Kristus. Jana asum si cepik-cepik roti guna ipan ras-ras. Makin nuduhkan maka kita dat bagin ibas gula Kristus. Kita kesada ngeroti maka kerina kita amin nape enteram sadakulang sebab kerina kita dat bagi ibas roti si sada kerina sinasalib di bata sin jadi kencang janah manusia ibre di bata guna usai ras jaga isa Tuhan Yesus enggo mati dengan enggo keke lako nebusi manusia berdosa ras empediatikan kerina kebutuhan manusia. Alu bagi megegeh ras ngasup kita guna engkelengi Tuhan di bata ras temanta. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mahuli guna si ajar-ajaran alu kepentaran guna si keleng-kelengan si alam-alaman salah guna renderas ngatakan bujur mandi bata. Gelah kita jadi manusia dewasa. Dage entah kai dia ibahandu. Subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan. Bahan lae ibas gelar Tuhan Yesus jana mengatakan bujur mandi bata bapa arah iya. Dalankanlah si eda kerina alu tutus. Gelah kerina kalak nidah kemajundu. Tep-tep kali dage kaman roti. Jangan minum tare calung Iberitakan kamu kematian Yesus guna keselamatan manusia. Bagi PI persingeti Yesus kita gelah tetap resada ras iya. Geluh guna kemuliaan di bata. Jadi ajar-ajarna
ras ndahi kendahin si mahuli, menjalankan keadilan ras kebenaran, nahkan berita perdamaian, ngerunggui alu ujur, nampati kalak si tertindas ras mesra baban gelukna, mimpin alu mahuli, erdahin alu mahuli ras ertanggung jawab, alu bagai di bata ermulia, janah dame si kerajaan ta, arus dage mujibana lebih skala-skala, rikutkan penungkunan sinisapkan manbanu, alu Muhammad perpulungan raduras kita tepis. Mari alui penungkunan enda si pertama. Ngaku ngekam maka kerina silit ibas kamreh na ibas di batanari. Janah erpadan kam maka ipake kendu bagi singena ate di bata. 2. Tak ngekam maka Tuhan Yesus kap juru selamat doni enda. Janah erpadan kam maka geluhkan geluh du bagi singena atena. Dengan git kam meritakan berita si meriah ni Tuhan Yesus si petelukan. Gejak ngekam maka kesasi badia guna jadi penampat du. Jana erpa dan kam cidahkan pulih kesasi badia ibas gelundu si tep-tep wari. Adi tuhu bagi ate du ni dula skala-skala tuhu bagi ate. Marilah ras-ras kita lakukan kini tekentah. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina pak saras ingan idoni eda. Ninta dagi ras-ras. Lapas silat sibar kuasana, sinapalangi prasduni. Aku teman Yesus Kristus, anak-anak si tunggal Tuhanta, si jaya kisah si badia, tubuh hidup si mudah-mudahan, si Sobriani, tergelar si Maria, si Nanani Israel, sana pemerintahan Tuhan Yesus, dipakukan kayu persilang, made, cenari bukan, musuh doli kemade, peteluai yang gas madenari, makin surga, pergulungan arah komunikata, bapak segala kuasana, cenari rani yang pagi, kerana single durasi kumate, aku teman kesah si badia, jangan secara gereja si badia, persadaran kala si badia, pengalami dosa, kini pula, kegeluhan sila-sila. Amin. Aku enda persuruhan di bata ibas dain enda. Jana erpalaskan kata di bata ngatakan manbanu. Aku tetap negu-negu kam. Dengan mesuri kam alusi mahuli. Kubahan kam tetap megegah ras mejuah-juah. Kam desken pekan sila kurang lau. Desken sumbulau sila pernah kerah. Bagai nina Tuhan manbanu kerina. Amin. Mari si puji Tuhan, rende kita dendenta nomor 207 ayat si pertama. Sebab sikap kerina.
banta Yesus Kristus bernina ije ia idudurkan ibuatna meroti i cepik-cepikna i brekenna man ajar-ajarna nina buatkan enda megulangku si ibreiken man gunandu lakokanlah bagi guna peringat-ingatan nandami aku buatkan enda megulangku si ibreiken man gunandu lakokanlah bagi guna peringat-ingatan nandami aku buatkan pankan enda megulangku si breken man gunandu lakokanlah bagi guna peringat-ingatan nandami aku bagi pe kencanggo lahman ibuatna mecalu i kakak kena bujur i dudur kena nina buatkan calon indah padan simbaru ibas darah si diamburkan mangunandu lako pengalami dosa bagilah perbahananku tep-tep kali iinom ka lako peringat-ingatan nandani aku buatkan inemkan Krina Teresa
calung enda padan simbaru ibas darahku, siniamburkan man gunandu lako pengalami dosa, bagilah perbahanandu, tep-tep kali inem kamu, lako peringat-ingatan nandagi aku. Oh Tuhan, sangat kelbangsa sinembaman bandu alurende, kini ulindu nal sali geluhna, kusekan min keleng atendu man kami tiap pagi-pagi, gelah kami banci meria ate dengan muji kamu kidekah geluh kami. Ibas persadan taras Yesus Kristus, ipekeki di bata kita ras Yesus Kristus, jana ia setia kamu. Tetap icikepna perjanjina, jana icidah kena keleng atina si tetap mankerina kala sing kelengi ia, rasini hutkan pedahna. Amin. Mari si puji Tuhan kita mendenta nomor 200 siwah ayat si pertama. Perpulungan kundul kam. Si bagikan kata di bata si jadi palas man banta guna ngatakan bujur nahkan persembahan ta. Sebab bagi pengkelengi di bata doni endah, maka ibre kena anak si tonggal. Gelah ola bene i sepesite ibas ia, tapi dat kegeluhan si rasa lalap. Yohanes 3 ayat 16. Tupung sisahkan persembahan ta, mari si puji Tuhan, kitab dendenta nomor 343. Pas
Mari ras kita ertoto karena persembahan ras syafaat ertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan, maka ngasup kami mereman bandu. Adi kerina kinilitan, kesehatan, kesempatan, pemeteh, kerina nareh na ibas kamnari. O Bapa, ibas jam kentisi uari endape. Nggo banci iendesken kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Mari Tuhan kamlah sima-suma susah. Segelana banci i pergunakan alumahuli guna kemuliaan gelar Tuhan. Bagi PO Bapa iba suari minggu endape. Ertoto kami. Nandangi kerina kami anak-anak endu. Perpulungan endu. Si mengikuti kebaktin alu media online singgo isikapkan gereja kami. O Bapa ija pape kami ringan. Te kami. I tandai du kerina kami anak-anak endu. I etehendu kerina perbeben kami. I etehendu kerina surah-surah kami. Maka o Bapa ibas pak sendar toto kami. Pasu-pasundu kerina kegeluhan kami o Tuhan. Segelana tetap ngasup kami. Dalani kegeluhan kami. Jadi surat Kristus i tengah-tengah donienda. Ertoto pe kami Tuhan nandangi kerina jabu kami sekala-sekala. Pasu-pasu Tuhan pendahin kami. Persekolahan anak-anak sehku kempu kerina. Te kami, kerina kegeluhan kami enggo yatur kendu alumahuli. Bagi PO Bapa toto kami nandangi gereja andu. Pasu-pasu gereja andu GBKP Tuhan. Bagi pe pasu-pasundu kerina serayan Tuhan. Benakan tingkat modramen sehku setiap sektor-sektor i belang-belang GBKP. Pasu-pasundu kerina o Tuhan. Guna makekan dirina. Jadi perberita, enda toto dengan sembah kami o Bapa. Ertoto kami, ibas gelar Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Perpulungan tediskam. Perpadanan mandi bata. Kesah sibadia. Enggo nuratkan perhatian Tuhan ibas pusuhdu. Uga dage perbahanandu. Di bata bapanta ngangkat kam jadi anakna. Jana enggo bersihkan kam alu darahna. Gelaban cika meherga i adep-adepenna. Uga dage nindu. Adekku tetap pengendes Tuhan rasa lalat. Jana kucidahkan kemudian dibata ibas krina daftar gelung. Aku erpadan guna mempersembahkan pula ukur ras tendiku jadi perkakas di bata sing kelengi aku gelah teridah kemuliaan Tuhan ibas kini udanku. Te kami o Tuhan, adi kerina kami tetap erna leman bandu, la banci kami kemalun ibas doni eda. Guna peteguhi perpadanan taman di bata si puji Tuhan. Kitab Dendenta nomor 400 ayat 1. Jaga
mari si belaskan pertoton Tuhan ninta dagera duras kerina. O Bapa kami sini surga, gelarndo ipabadi amin, relamin kini rajandu, salamin pratendu ibas duni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari senda enda, alami salah kami, bagi ini almi kami salah kalah kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam semada kinarajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekat-dekatna. Amin. Bangkatlah kubas kegeluhan du si tep-tep wari. Cidahkanlah maka kam surat ni Kristus raduras kemuliaanna ku tengah-tengah doni enda. Guna si alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Kekelangan kula ersi bar ngarak-ngarak geluhdu. Ku kawali kam. Ku pagagahi ras ku pasu-pasu mekam sindalankan singana atiku. Aku jamini ras nikapkan keperlundu. Lakam kekurangan, janah aku tetap raskam, seh ku kadungan zaman. Amin. Tetap kami katakan jujur manbantu Tuhan di batak kami dengan bersurga. Sebab dikecap kami tubuh-tubuh Bapa. Kuasandu simbelin, sirdahin di rumah si badia indah. Berkuah atendu si tetap diberi kendungan kami Tuhan. Ya maka bansi inggo ilakukan kami. Kebaktin minggu kami indah. Aludem keriakan ras ketua-tuaan. Bapak surga dek kami pekrina ngawani pertolongan tu si hadir di bapak tenda ras kijapa peringan Tuhan godatan pasu-pasu kami arah katamu si alokan kami dai maka pengarapan kami Tuhan jai bas kami laus kari nadingkan tingan eda kami tetap menggegep tertitikan gegep si baru si alokan kami tetap bas kami jenari bapak surga toto kami nandai kemakendu singgo pakai kendu guna nakkan surah-surah iman kami krina perhubungan Tuhan tetap si masuk dia pasu-pasu ke kesehatan Tuhan tambah-tambahkan dulu ciri tekan ras yang sempurna ras kepentaran hikmah tetap dari Tuhan man kemakan beda jelah Tuhan kemakan beda terus semangat nak dia dahi Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Jenai Bapak pasu-pasu ke keluarga, pasu-pasu dijabuna Tuhan. Kami cukupkan kerina keperluan, sebab tekan Tuhan. Kalau sirnaman Tuhan, telah pernah diberi Tuhan kemalu. Edah mempengarapan kami Tuhan, roh kami tertoto manbani. Ibas Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Kami GWKP Runggun Bintang Mulia Klasis Sinabung mengatakan selamat hari Minggu. Tuhan